Bismillahirrahmanirrahim. Gelî temaşawana emîro behsa dayîka bikin û em behsa bava bikin. Dayîk kîne û bav kîne? Hanê di kultura me Kurmanca da evak yek ji me tasek av dixwaze em tasa avê di dinekê ava xwe dixwe dibe rehma Xwedê li diya te û bavê te be. Ewil dayê dibêje paşê bav dibêje. Em jî ji mezinê xwe hîn bûne keva ku em sebîkê avê dixwazin av ji me re tîne em dibin rehma Xwedê li diya te û bavê te be. Ewil dayîk em dibêjin. Yani ku me li dînî İslamê jî nêre hetî Resulullah jî pir serê sekînê gotiye diya xwe re baş be, diya xwe re baş be, diya xwe re baş be, bavê xwe re baş be. Îca mînakî kinik ez bêjim dayîk kî ye? Tarîfa dayîkê nayê tarîfkirinê yanî tiştekî wisa ye ku bi kamyona kitêb serê askin tarîfa wî nayê gotinê meselanî. Îca dibe di zamanekî da xelayê rabiye. Xelayê rabiye êk zengîn be perî wî heye çe ji kur be ji xwe re xwarinê tîne ama êk feqîr be nikare ji memleketê xwe derê. Îca pîrekekî hebiye sebiya wê hebiye çûçik biye du jî birçî belengaz. Ji ber ku pîrek jî xwarinkê nexwariye şîrê wê jî tune biye ku bide bebeka xwe. Îca yekî zengîn heye mal milkî wê heye xwarin li balê heye falan ev jinik dibe wela ez herim ez ê jê bixwazim hinkî xwarinê da neda ez herim bixwazim ji bo xwe nexwazim jî ji bo bebeka xwe ez herim bixwazim qene be bebeka min ji birçînan nebire. Diçe ba mala wî mêrikê zengîn dibe wela ez hatime 20 mervekî zengînî xwedanxêrî ew Xwedê ez ji bebeka xwe ne û tiştekî me terekî xwarinê bidana. Mêrik dibe serçavara yalnız şertekî min heye ku dibe şertekî min heye pîrek hewa ditirze ji namûsa xwe dibe eceba wê tişkî xerab bêje xey dibe wela ev sebiyê te pir xweşke dibe destê xwe serî wî dide dibe tilîka wî jêke bide min ez ê dibe tu çi dixwazî ez ê bidim te wiha dibe wehjîn ji jinikê diçe. Çawa dibe ez ê tilîka wî jêkim ez ê çawa tilîka wî jêkim dibe wellahî dibe ez tilîka wî jê nakim dibe tamam zilam dibe ez poşman dibe tilîka desta xuya dike dibe pêçîka a pî wî jêke ji xwe gore tê daye sol tê daye kes nabîne û dibe mezin be ji xwe ji bîr bike filan dike nake jinik dibe di heyetê de ez hevok nakim. Ê dibe pekî dibe tiştekî dinê dibe em neynoka wî jêkin bira neynoka wî me re bikurete sebiyê te pir xweşik e jinik wahijîn jê çi direve jinik direve dibe ne xwarina te ji me lazim ne eziyetê didim sebiyê xwe dibe. Ez hatime biqencîm ji te tişkî xwestê dibe ji bûna Xwedê dibe. Mêrik gazî dike dibe ka dexekê bisekine jinik disekine mêrik dibe ez doktorim cerrahim hekîmim dibe were dibe ez ê tiliya wî derzîkê lêxim ku wê nejê bûyî ew ez ê wê neynokê rakim nahêlim ku zirar ji bigîjekê tu çi dixwazî ez bim te jinik wahijîn jê çi dibe ez nadim. A dayîk ev e dibe. Dayîk ev e. Îca bav kî ye? Bav jî roja ku sebî tê dunyayê û hettanî ku li malê ye bav weka sûrê berê dora bajara a bav li dora sebî xwe bûye awa ye. Ji şî wî de fikira wî de sebî wî heye.
دایک لمال دمینه باو چه ایش اگر ایش راحت به ایش سبک به ایش گرام به وسایره هر اینکی باو اینکی ایشات کن هناك باوجي إشي مالسه پر جراند كن 10,000 متر كم بني عرض كومرة دردخن معدنا دردخن وسائله باف أول سبيه خودش نجتك ناخو تدس بيان خو ناكه تدس بيان ناقرد ببرس بيان بقره وسائله أجر مكتب بخوين الدوان مكتب عربي بخوين الدوان ويدش لبا إيش بن لدوان دشه وان مزنتك لقولي إمكاني أخو وان زوجينا وان كخدي مال دي ساجي دلي باف دلي دايك بأولاد آبايا زرار كي ورا أولادا دايك وباف دوين برا أو زرار جمرابة ونج أولاد رابة الدايك وباف أو قاس بقدر أو قاس بقيمة خداي تعالى القرآن الكريم ده أفي القرآن الكريم سورة إسراء آيات 23 آيات 24 وهاغوتيه بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما خدای تعالی دبی کی في آيات دا دبي عبادات جمرة بكن عبديتيا ما بكن من ربي خو بزان بن جم بيشترش كثيرة عبديتي نكن او جديا خو باوي خورا خدمت بكن ديا و باوي بن اختيار بون تشتكي تشكرن بكن نبجن اوف جي جوانرا يعني ابقى كدايك وباب قيمتنا خدای تعالى بيشتي امر خو امر دايك وبابا انيه ميدان وتي امر ممكن او امر دي بابا خو كن جوانا نبجن اوف شي دا آيتا بالسوچارة دا بهاد بيجي بسم الله الرحمن الرحيم واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا دبيكي اگر دياوه باوه لباوه بن نوان را خوشك بنيرن وج ربي خرا دعاء بكن وها دعاء بكن جبو ديا خو باوه خو بيجن يا ربي ام بچوك بونه تقومات كدا بونه ديا ما باوه ما چاو مرحمت المكرنه چاو ممزن كرنه بشفقات يا ربي تجي مرحمة خلوام كي رحمة خلوام بكي تل في دنيا جوان باش بكي تل آخرة تجي وان جي باش بكي يعني إجا دايكتي پرشخو گرهوكا قدسالة پر گرهوكا كو تعريفاوي ناي كرنه مثلا يعني بافي تيجي هكذا اما الدايك تحب زعمة تدبين دايك بسبيه خرا بحد وبحسب زعمة تدبين چونكي نهما دزكي هوندا دمينه نكارن بازدين نكارن خوشك تشكي بخون نكارن بگرن نكارن درن نوا توپرمه نكارن عربي ام بيجن dolmuş otobeza سوارن دوم ayrı zahmet kiye سبيتشي دبا ayrı zahmet kiye دسالاوي دمجينين وي دخن درگوشي رادبن رودنن وسائل أطبع أسنداجي باف هيجي فكرة أوي دبيك سبيه خرا جلا بينم سبيه خرا بز بينم باتك بينم سبيه خرا أجر بينه علاجي بينه خسخانة بيه فلان بيوانه وسائل ودايك باف بحفراوي سبيه مزنتكن مر بلغسل حيوانات نرى حقيقة ودا معظم ميداني نري شرطه خزر خدا پیشیا چشکا خو دایکا خزر باب خزر خود که قربان چشکا خورا لما ما الحوش ما قبك هي امرات كن قبك خدا به سر چاوه مروا وسائل پر مینا که وها پر کی پر مثلا اجا ممكن به قلب دي باب خود نهيله شاید ما خطا کی کرجی ما قلب دي باب خود جار کی هیچی ما جاك به امریا وان کرجی دایکن باون زان عفو بکن
ام زان بن خو بدن عفو کرنê em zimanekî xweş wana xeber din em bêjin dayo bavo me vî xetayê kir diya minî tu bavê min î em hatine ezrê xwe dixwazin me afû bike geva ku xweşkayî bive dayîk û bav jî ti carî ewlada gotina wan erdê naxîne piştî emrê xweda piştî emrê xweda piştî emrê xweda emrê dê û bava ye hûn te bimînin di xêr û xweşiyê de hûn temam ementê xweda bin